Салам достор, бүгін 14 июнь 2025 жыл Базар Шоу каналы Акчегит Акылбеков. Бұл чыгарылышта 5-ші сектордағы арзан унаалар болады. Каналға катталып лайк басып қойуңду унутпагыла. Бұл чыгарылышта ушундай арзан машиналар болады. Сөзсүз түрдө лайк басып қойуңду унутпагыла. Кандай машинадан тартып баштайын? Могу Mazdaдан баштайын да. Коробкасы автомат экен. Mazda 6 2003 объем 2 сол рулду. Басы канча 450 миң сом, объем 2 сол рулду экен. 450 миң сом Mazda 6. Каналга катталып сөзсүз түрдө лайк басып коюңду унутпагыла. Биринчи машина ушул болду. Дагы видеону улантабыз. E34, BMW E34. Ушул машинаны анча-мынча блогерлер өртөп таштаган. 94 2.5 бонус бензин дейт, 580 миң договорный. Бонус бензин дегенде типа полный бак менен берип ташат да. Дискалары өзүнүн родной эмесинде, BMW-нын дискасында. Коробкасы механика, сол рулду. Сөзсүз түрдө лайк басып коюңду унутпагыла. Бул жерде Ford Mondeo турат. 390 миң автомат. Объем 2 2001. Номерларын көрөмүздөр. Шашпай видеону пауза кылып көрсөңөр болот. Коробкасы автомат. Состояниясы аябай жакшы. Мисалы кузовунда бир да чийилген, урулган жерлер көрүнбөй эле мага. Golf 4 жашыл түстө. 460 миң, состояние отличный. 1.698, коробкасы автомат. Зайчик издегендер үчүн Mercedes Luparik 211, басы 730 миң экен. Объем 3.2, коробка автомат 730 миң. Бул 210, тиги 210 болчу, бул 210. Мунун басы 850 миң, жылы 99, объем 4.3. Авангард дейт, без вложения. Пробег 246 миң. Коробка автомат. Daha bir 210. Bu 500 миң сом без вложения, объем 2.4, жылы 98. Расход 810 дейт. Не Россия, без вложений. Коробкасы автомат. Кожаный салон. $230 миңге состояниясы аябай жакшы. 0.6 чыгып калды. 2003, объем 1.6, басы 230 миң. 230 миңге 0.6. Состояниясы аябай жакшы экен. Алянып чыгарып коеюн бир жолу. Эми бир аз арзаныраак машиналар. Mazda Matiz 2 2001 08 200 миң сом. Matiz 2 200 миң сом. Коробкасы автомат экен. Жылы 2001, Өзбекстан болуш керек. Бамперинде biraz işler var.
Daha bir arзан машина Passat B3 Titan дискада екен. 91 моно басы 170 000. Расход 78, объем жоқ екен, жазылып тұр. Коробкасы механика болады. Тоқсан мыңға да бір 0,6 шығып қалды. 98 жоқ, бұл 0,7 екен. 0,7, 98, басы 90 000 сом. Вариант бар дейді. 98 жылқы 0,7, 90 000 сомға машина көрілі. Алам дегендер қызыл çalып көрсем болды. Дағы арзан машиналарды улантырыз. Бұл жерде дағы бір Suzuki 2000 договорный екен бас. Қырғызстардың номерында дағы бір арзан 0,7 шығып қалды. Жылы 2009, объем 1,6, басы 130 000 сом. 130 000-ге 2009 жылғы қырғыз учетта 0,7 көрілді. 180 000-ге Mercedes 124. Объем 3. В хорошем состоянии. 124 бас ноқтары. Бұл жерде Honda Accord'тың ескisi. Дискалары өзгеше екен. Оң рульді, коробкасы автомат. Басы 360 000. Жылы 2001, объем 2.3. Басы 360 000, газ, бензин баркен, расход 9-10 дейді. Бұл жерде Nissan объем 2.5 кен. Оң рульді, коробкасы автомат. Басы жазылмас кен. Бұл жерде дағы бір машина. Бұл дағы оң рульді, коробкасы механика, коробкасы автомат. Мұның еш нәрсесі жоқ кен. 100 000-ге Nexia 1 шығып қалды бұл жерде. Негізі бұл 8-ші сектор болып қалды. Арзан, ең арзан бар. Ушыл жерде басы 100 000 сом кен. Жылы 2003, механика Nexia 1 100 000 сом. 2 айлықта. 2 ай іштеп ұшын машинаны алса өткен 100 000 сом. Жүз мың деген мен дағы жөніне бір 10-15 000-де 20 000-ге шейін түшет. 70-80 ғайдайлы беріш мүмкін де. 850 000 маркасы қандай қылады? Hyundai не? HD72. Hyundai HD72 3.3 турбина. Басы 850 номерларға чалып көрілі. Бұл грузовой машина қылады, 850 000 сом. Коробкасы механика, басы 850 000 сом, борттың алу үшіндай. Я. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Борттың ұзындығы примерно 6 метр шығып қалды екен, двухскатный. Басы 850 000. Порттерден дәлі арзан екен басы. Бирок булардын эмеси машинаның өзү кандай болуп калат, жакшыбы же жаманбы, запчасты алабы, табылбайбы, аны айдаган эле кишилер билет. Бирок басы негизи порттерден арзан экен. Жана борттун узундугу 6 метрден ашып кетти. 6 кадам менен 6 кадамдан бир аз ашып калды. Учет Кыргызстандын болуш керек, азыр номерлерин карайбыз. Жок, учет Россия экен.
басы 850 миң сом. Если алам дегендер окуса, монуға часқан oldu. 150 миң сомға 006 объем 06 жылы 93 объем 06 жылы 93 объем 16 жылы 93 басы 150 миң сом. Golf 3 150 миң көрілі. Кейінгі машина Nissan 150 миң сом. Nissan Sanera дейді. 2000 жылы басы 2.3 механика 10 дизель екен. 150 миң сомға. Бұны чисто талаға алып, тияқтаққа ішесі отты, коробкасы механика. Артында сиденьялар бар екен, ошында артында 3 кіші 5 6 7 орын екен. Мен ойлаймын грузовой екен деп шүкірсі пассажирский екен. Грузовойдылар рұқсат от, сиденьяларын алып тұрып 150 миң сомға көрілі. Ана Nissan Demio, Mazda Demio. Орыстардың учетында екен, Mazda Demio. Оң рульді, коробкасы автомат. Басы 320 миң, Nissan Demio. 320 миңге Nissan Demio көрілі. 1.3, 2003 коробкасы автомат, Nissan Demio. Nissan Sfera жылы 97 екен. Титан дискада. Объем 2 жылы 97. Расход 10, басы 350 миң сом. Сәсенесі шындай, коробкасы автомат. $350 миң сомға жақшылап ады ойлайым. Коробкасы автомат. Оң рульді Nissan Sfera. Учет Кыргызстан. 08 учеткан Nissan Sfera. Жанакы арзан машиналардың қатарына да бір машина қосылды. Golf 2 88 1.8 Титан дисканы ескен, жөнлі колпачок күшін екен, а так дискасы жөн екен дискадар. 2 Golf 2 88 1.8 объем 130 миң сом. Golf 2 130 миң сом Golf 2. Кыргызстардын эски номерунда экен. 130 миң сом. Негизи эң арзан машиналар ушул видеодо болот. Ошол үчүн каналга каттап лайк басып койгула. Бул жерде дагы бир Golf 4 турат. Мунун деле коробкасы автомат, коробкасы рулю оң жакта. 260 миң басы. Номерлары Кыргызстардын эле номеру. 1.8 экен учет объем. 260 миң. 1.8 болсо аябай жакшы болот деп ойлойм. 1.6-дан көрө 1.8 экилер жакшы. $160 миңге Mazda 626 жылы 89 екен. Негизи 1898 деп коюптур, бирок мунун жылы 1989 болуш керек. Объем 2.2 механика, электропакет. 08 регионда коробкасы механика екен. Бұл жерде Golf и Audi 100 болуш керек мал. $155 миң Audi 80-89 объем 1.8. 155 миңге Audi 80 көрілі. Татықты үлебабы, же татықсыз қымбатпы. Видеонun аяғында Matiz'терді қошып қойын деп ойладым. Matiz 2. Мұның ешке қағаз жоқ екен. Мұның да қағаз жоқ екен. Мұның да қағаз жоқ екен. Анда оны тарталы Matiz 3. Бұл договор екен.
кайсы жерден келген? 02 Ош шаарынан келиптир. Договорун экен. 06 региондогу дагы бир Матиз 375 миң экен бул. ГУР кондиционер 2008, без вложения, объем 0,8. Кожаный салон дейт. 06 регион. Состояниесі жакшы экен, кожаный салон. Коробкасы автомат. Bunun diskası kalpaçok ушундай титан экен. Дискасы жөнөкөй дискада. Дагы бир Матиз 2 коробкасы автомат 267 миң. 2008. Алдыңкы анектери электро көтөргүчтө. Кожаный салон, жөнөкөй салон, коробкасы автомат. İçi ayağı ıskıttır. Матиз 2. Бишкек шаарында Матиздер Ош шаарынан аз. Тетик жерден Нексияны чыгарып койгон. Состояниясы аябай жакшы экен. Дискалары титан окшойт. Басы деле арзан коюптур, азыр убалсаңар басынын канча экенин. Кыргызстардын эски номерунда экен бул. 170 миң болгону, объем 1.5, электропакет, центральный замок без вложений дейт. 170 миңге Nexia без вложений. Бул жерде Audi турат. Audi S4 болуш керек, S4 болуш керек. Мунун эч нерсеси жок экен. Анда эмесе могул Nexia 1ди. Машина силердики баскан чоңтот да. Матиз Nexia 1. Алты 180 миң сом. Машинанын эси кетип калды жака. Ачпай эле коелучу. Дагы бир Матиз 2 жашыл түстүү. Без вложений дейт. Баасы 260 миң. Номерлары 260 миң Матиз 2. 04 регион. Коробкасы автомат. Багажы ушундай абалда экен. Дагы бир Матиз 2 бул жерде. Бул ушул экөөнүн басын салыштырып көрөлү. Бул Бишкектин эле Матиз экен, 01 дейт. Мунун коробкасы механика. Басы 175 миң, 2010 08 175 миң. Ушул менен машинанын видеонун жинсагын Hyundai Elantra дейт. 244 миң пробег, 2002, объем 230 миң. Почти Матиздин эле басы экен да. Болду ушу менен эле видеонун жинсели. Россиянын номерунда экен. Коробкасы автомат экен.